Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today video ka kuno ya just একটা application ni bagay se phai mane o application bu ka PB Shuler nang o PB Shuler te no tong tu na income khai mano. I mean earning apps. O apps Play Store bo available manchogo. So যদি no norok o ani channel ani video no nai tongke last simi last ranai di bujina bagai juti se last simi simi last ranai yang ke norok buji gelak so tabo search khai di PB Shuler ang khai to already khaijak so ang te khailiya so ang direct o apps thangsinai ngai norong no phunuksinai nai tungdi PB Shuler thangdi thangmapura direct fainai confirm ne registration award res 500 ne tar mane nang orang baina nang nije oro free register khai katra gaina confirm receipt তারপরে ফাইনাই আমতে হাই ইন্টারফেস ফাইবার ইয়াগুলো ফাইনাই থাংদে মাইঙ্গা থাंगाय ना कुनु गरै थाबाय आनि चैनल थांनाय लगिन ओंखायनो आं पासवर्ड सिनसिनाय ओंखायनो लगिन प्रेस खायसिनाय दा लगिन प्रेस खाय डाइरेक्ट आमते हाय पासवर्ड आमते फाइनाय 5 balance 500 ना गो इनवेस्ट प्रेस खायदि go invest press khai mane ya gulo invest now ni fainai tarpore I got it fainai I got it press khai di tarpore invest in tarpore phaisi na amte hai interface tarpore phaisa direct tax o thangai sinai ta tax o thangai nai laibana bhai to tax o thangai na direct fainai daily tax refresh at 0.00 invest friend 5 mane पाजन फ्रेंड न शेयर खाय के नंग 10 टका माननाय गेट रिवार्ड फॉर जॉइनिंग टीजी माने तो टेलीग्राम नंग 10 टका माननाय सेट टू व्हाट्सएप ग्रुप रेस 12 टका माननाय गे लॉग इन बोनस मुतां देल नंग खाय पायो सब रिसेल नंग खाय पाइजा गे न तारपरे थांसि दे से लॉग इन बोनस इन्वेस्टमेंट रिवार्ड रेस अपलोड स्क्रीनशॉट बुक माननाय तारपरे नालेवाना सेट टू गेट बोनस I mean money ni dolong nang share khadita share on Facebook get bonus plus rest 2 manai post on YouTube post khai ke bo video post khai ke bo rest 5 taga share on WhatsApp 2 taga share on Instagram 2 taga my team view my subordinate list or thangai na nungai tan ni andara sabu habjak sabu busu invest khai tong omoro nuksinai gai or thangai bu phunuwana norong nang tabo naijong di interface na mani YouTube ro post khai mano video haita gai ro thangka nai ko finally anga to komsiku ekjon recently khai mani ba 2 to 3 days besi baluya ko gaina tabok thangla sinai direct investment thakai na nungai na investment amount res 500 daily income 15 taka project period 180 days mane 180 days ni bisingo 15 taka kai manaita or nuwo investment of res 1000 tarpore 2000 next tongo investment amount res 5000 next tongo investment amount rest 10,000 investment amount 20,000 50,000 te last ni ke 1 lakh ni ke na daily income 14,000 mana ke project period 180 days ta binibo ngai ta announcement record ngai na investment record or view rekhe na nuksinai sa busuk invest khai tong ta iko nai de kubung ma bui to kubung ma daily income khai tong ta bo nai de kubung ma si ngatau kaina withdraw record sa busuk withdraw khai tong kaina ID amount arrive mane busuk mani tong busuk withdraw khai ka boy ma khai to borong ni ID se
Kubangma yoroba naidi kubangma nui mano. So next thangnai song humo thangkai direct tongnai invite by research mani to o phuno research khaijaknai ya o apps ro invest khainai bagai research khainai jangnai se dobo. So judi se norok o application chajakeba download khainai de ani description o link rijak so ani link ti download khai de gai norok bonus bo mannai. Gai judi se norok o video no chajai tongkhai na share khai de like khai de te subscribe khai de. Nini dol rong na nini logi rong na so iko nai di angkai to recently ketal ni bagai na balance bu kom siku 103.50 pages siku. So nini dol rong na kubang share khai di ani video no te bo no tongoi norok 0 theke kubangma an khai mano no tong tu te hai na tong man selai so ani video nai tong man bagai jotona hambai thank you.